Oke ya guys ya, jadi lanjut ya guys ya. Lanjut di match ke berapa ini? 4 ya. Match keempat lagi. Ini kita lawan ini dulu berarti ya. Berarti ini ngacak nih ya. Oke, berarti lawan lawan Copenhagen lagi. Gas aja langsung ya. Ada si Kevin Dix ya guys ya. Match keempat, apakah Bayern Munchen bisa menang atau tidak? Di sini poinnya sih jauh ya, lumayan jauh lah. Kita menang 3. 每个有足球比赛的日子都是球迷们的节日。那么今天祝各位球迷们节日快乐啊！负责解说工作的呢还是王涛和我的老朋友苏东。欧冠小组赛阶段通常来说呢是所有球队的一周双赛日，这对球队的体能和主教练的轮换安排都是一个考验啊。比赛的对阵双方是拜仁慕尼黑和哥本哈根。小组赛阶段的比赛考验的就是双方的稳定性，需要球队能够拿出并且保持住出色的状态，才有可能最终突围成功。希望今天的比赛不会让我们失望。哈里凯恩，金斯利科曼，拜仁进攻到了前场，萨内，防守队员把皮球解围了出来。金斯利科曼，哈里凯恩，球被扑出去了，不过警报还没有解除。Grabara. Oke, save dan shoot on target pertama dari Bayern Munchen. Oke, Clayson, ayo Lemmer, come on, nice. 防守不错，在自己后场把球抢断了。Kimmich, 约书亚·基米奇， Coman, 哈里凯恩，萨内， Ane, 萨内，传给了穆西亚拉。 Musiala, 这种球还是考验不了门将的。 shoot on target lagi dan di save oleh kipernya si Grabara. Enggak. 斯文瓦尔莱西，戴维斯，科曼， Coman, 球到了穆西亚拉脚下， Coman, 金斯利科曼， come on, sprint, come on, Harry Kane, 门将及时做出了反应，这个球被对方解围了出来啊！ Kipernya kuat sekali cina. Teman-teman, jangan terus. Nice. Kimmich. Aduh, 基米希没控住球，让对手拿到。 Jamal. Kimmich. Jangan langsung. 上半场比赛正式结束。 Oke, babak pertama 0-0 seri ya guys ya. Kipernya lumayan nih, 3 kali save nih. 经过短暂的中场休息，双方已经继续在奥林匹克球场展开下半场的争夺。 身边有队友的要球啊，看看怎么处理。还是被门将扑了一下，这么近的距离啊，其实完全没必要射得这么大力嘛，这很容易踢飞啊。如果要是能更冷静一些的话，我觉得应该是能找到更好的射门角度。这个球确实他处理的有欠妥当。Harry Kane. 他们先下一场。 Ini dia Harry Kane, tunggu ya guys ya. Kipernya tertipu ya guys ya. 来看看进球的回放，这次是来自萨内的边路传中，而哈里凯恩的头球点找得非常准，非常精确的进球。 Di-save lagi loh. Umpan dari Sane.
在中场休息的教练训话起作用了，终于进球了。 目前比赛的常规时间还剩下25分钟，直接把球铲断了。凯恩，好机会啊 ！Harry Kane， 好球！他收获了今天的第2个进球。 Harry Kane。 这个球防守方做得相当不错了，也施加了干扰，可惜没能改变结果。 Jadi pressing menuju pojok kiri.拜仁要调整场上的队员。 Oke, top skor di UCL ini. 比分已经被改写成了2比0。 约书亚·基米奇，机会来了，球打中横梁后又弹了回来。这次射门击中了门框，守门员一开始没碰到皮球，惊出了一身冷汗啊！然后现在你看，把球像老婆一样的紧紧抱在怀里啊！这是门框军帮忙，要不他们现在就在中圈开球了。队友显然对他的处理方式啊不是很满意，我也觉得他应该再耐心一点。他自己可能觉得这个位置可以起脚了，但是射术还真差了一些。这样，第4官员示意补时1分钟。 格纳布里，穆西亚拉，比赛结束了，获胜的是拜仁。他们最终还是拿下了胜利。你可以说他们只是运气好，但运气也是实力的一部分。 3 poin. Oke, ini dia statistiknya ya guys ya. 6 tembakan ke gawang itu 5. Akurasi umpannya lumayan 90%. Penguasaan bola menang kita Harry Kane brace. Oke, ini dia guys ya. Kita masih di puncak ya guys ya, masih di pucuk dari grup A. Oke, Arsenal kedua. Madrid masih puncak dia. Dia belum terkalahkan Madrid ya. Kayak lawan susah nih Madrid. PSG. Ini sengit nih. Di grup F ini sengit ya. Poinnya tipis-tipis. Di grup G City udah pasti. Oke guys, jadi lanjut aja di match ke-5 ya nanti ya, lawan Galatasaray guys ya.